Poštovani moji fenovi, dobrodošli još jednom u moju natural teretanu. Danas sadimo krompir, brazice smo već napravili, već smo pri kraju, nismo snimili onaj prethodni deo, to nije ni bitno. Po meni ovo su više kardio vežbe, znači jedan raskoračni stav. Zamahnete motikom što žustrije i vučete ka sebi ovu zemlju. Tako. I da, ja sam rešila danas da izazovem sve kandidate za predsjednika, da dođu isto ovako u jednu natural teretanu i da rade sve ovo isto kao ja. Neka pokažu mladima da rad oslobađa. Jel' tako, gospođa Nado? Hvala vam kamermanu i hvala svim mojim fenovima. Veliki pozdrav!